Omukoro gwo kusima Ruhanga w'emyaka 9 y'omugurusi Dennis Kuraije kandi nabwo mazire emyaka 48 mu bushwere bagukorire mu maka g'omugurusi omu kyaro kya Kategura aho mu rurembo rwa Mbarara kandi gutankire n'ekitambo kya misa. Impamusiriza biragano byanje by'ubushwere omukoro ogwo guhikirwaho abantu bingi b'ebitinisa aharimu n'ab'ebyo kwerinda. Omugurusi Kuraije n'omukyara we yamarana w'emyaka 48 mu bushwere bagambira amagara gabo kandi basima babakira omu kicweka eki bakabasa kutura hamwe n'abaana babo aba bakorire omukoro nk'ogu. muri cyatuyita no kusima Ruhanga aho byakukorire kandi byakukorire nibyo twoburiremo. I want to take this opportunity on behalf of the police fraternity to congratulate you for having attained 90 years and 48 years in marriage. Bamahembe magufu make abandi baganga ngo butiza kubahindurira inkaza inte zabo nabwo bukabufu umwakamuroga yanyanganira yanaka yandikiriza kuta ubufite bwanjye buke mu makage mu famuye. Abana babo bebembirwe Hilary Kuraije Commissioner wa Police basimira abazaire babo ahabwo kubakuza J. I don't know how they did it, but they managed to educate all of us. Batukundisa abantu ebibyona kisimera Ruhanga hago kuba kanajya mutaraba kiremo mutumo tukagugira akusimo ko naba bashorize miliyoni z'ukurenga 12 zigenderire kombe kenji yo musosorodota hakereziya ya Yesu ahurire Karama kandi omugurusa simise miliyoni 2. Gasha kwa Nagud Fatuma.